Burak ali Bitenc? A sem mu res toliko podoben? Zdaj imam odlično šanso, da to preverimo v praksi. Imam maskerko, imam snemalno ekipo, imam varnostnika in imam Citypark poln njegovih fenic. I have a brother. My brother's name is Kljub. And my sister is Uroš. Yeah, and my dad, he is Donor Őzçivitu. Yes. Great names. Thank you. Yes. Yes? Can I take a photo? Yeah, sure. You did the red carpet? Yeah. Yes. And also in Celje. Oh, wow. Oh, good job. Super. Upam, da vam rata še s ta pravim kemelom narediti. Poslušajte vsi skupaj Hit Radio Antena, jaz sem Uroš Bitenc. Ne, jaz sem mislil, da je te pravke hitara, veš, pa ko pogledaš, malo bradica, malo prizorca isti. We have to go now. Zdaj pa grem jaz še malo po svoje. Zdaj je vhod v trgovine in vsem sem naredil še ene 20 selfijev. Hello. Hello. You look nice. Yeah, thank you so much. Hit Radio Antena. Novi hiti. Hudi hiti.